L-Unjoni Ewropea għandha tqum u tieħu l-inizjattiva biex il-ġlied fil-Libja, f'Gaza u fl-Ukrajna jieqaf. Għal dan il-President tal-Partit Soċjalista fil-Parlament Ewropew Gianni Pittella meta kien qiegħed jindirizza l-Youth Festival. EU wake up, because EU cannot go to the holiday when the war is in Libya, in Syria, in Gaza Strip. Fil-jiem li ġejjin Pittella se jżur Gaza u Ġerusalemm biex jara bajnejh is-sitwazzjoni li hemm fir-reġjun. Pittella tkellem ukoll dwar l-ekonomija u għamel dikjarazzjoni ċara kontra l-miżuri tal-awsterità. Qal li dawn kisru l-pedamenti ta' bosta pajjiżi fosthom il-Greċja. Austerity measures were a disaster, a full disaster. They have only created unemployment, social instability. Austerity has undermined our democratic foundations in countries where democracy was first developed. Il-Youth Festival kien indirizzat ukoll mill-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Alex Saliba. Saliba rrefera għar-rebħa storika li għamel il-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali u qal li din waslet għax kulħadd emmen u ħadem għal dak li jemmen. Tkellem ukoll dwar kif iż-żgħażagħ jistgħu jibagħtu messaġġ b'saħħtu li huma verament jistgħu jkunu l-mexxejja tal-lum u ta' għada.